saqalisa ukufoma ama-juniors ngo-66 kuzobe la ma-juniors eyayithe saqalisa siloboloRSP. Ungena ku-first team aqalisa ngo-71 asikusakhotshusela nguye mfaka sibili uJosiah esibayo esebhenjini yabona engakabulali kakhulu uJosiah yabona uqala ngami ngothi kodwa ngangumntwana yabona ke ngikhiphe ama-second half efa kuJosiah. So wathi hhayi lenda so buye laba sedinga uTimon Mabaleka uTommy Masuku uKevin Dubali thina saku-reserve side. But sebedlalile after 73 be-32 cup buya sebethenga futhi ostanding uPeter Zimoto Isaac Mafaro uTambani Itayi yabona hayi ayisibulala ke lapha i-team thina sasidlala ngapha ku-reserve side siphinde sedlala la kwaYisithi andabona ithe then seyenza i-breakaway sasuka sonke futhi siya eSithi. Uyabazi kulobo Augustine Lungazilethi Onyaro Builder Odaki Oyili Luphahla sonke uBuilder Nyaruwata loJonathan Moyo sasuka sonke sangaphi sakuHighlanders bonke sebephumile bonke ngoba ku-senior players kwasokuthela uMajuda loTimon loLawrence loJosiah kuphela ngiyabona. So thina sayithatha sayibamba sadlala kuHighlanders sadlala sasabuyela futhi kuZifa ngathi sasidlala ngapha kuSouth Zone.